Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the yes. It all wants to break. I need a little room to breathe. Cause I want to say nothing to the yes. And I'm about to break. Ka kenhun joki khat kendai ngot kisamla nong shok nong joko pun usla pulun East Khasiels District ki balong ki nong ujor persya yoba Mudan Singh Khong Thao gila penbena bakin om pediang setiai ki nu jingelang leni ki dorbar ban sakhot dau ba Mudan Singh halor kanong rim ba ude rang ba shnong ubam pat yo e jing pun kubor lani kasanat na ka dorbar jong us em ka hima khairim ha ka jinge kren bigila pathai kubor ha ka nyautri unai wek arjar arpuar usamla dawan bor lingdo bat usordar barem karat chabong uba Henry Khongbu kila ong bakani ke jing bom pat yo sanat jong uba Mudan Singh Khong Thao kapau kat kom ka jubab RTI bla ai da office jong em ka hima khairem ya ka balapan da ka kong dari sha soklat ka bala sha ai mukaddama persya hau ba Mudan Singh Khong Thao shu kila kenta idu alor ka jing sha keno baki dei ki badan ketiban persya ka dorbar nak benta ki nong bam khauration ha ka snong pun usla bat ha juga por kila ai kublai ya ka sub divisional officer jong ka pun usla civil subdivision kabala tuklar hidala die ban lum ya ka dorbar nak benta ban jet yo nong sam khau kumba kala dep kular ha ka jing sisya ngi kum kisamla ngim kwa banethan madan ya ki kam snong kam thau Henry da ka jing bom pamsi ni haban mi syakmat nama na kalian ki katto kani ki beliau jong urang ba snong uba kerteng ubun Mudan Singh Khong Thao kila pentriang ya ke kubor lam le hapo sinong bani lam bakla ya upai ba bagi dai kita kisamla ki ba persya ya ka dorban nakam ta kinang bam khaw hapo penusla hendai na kalian jongi gimdon benta ban khanglat ya ka jing sam khaw hapo sinong penusla barok kowe nakaliang jongi kisamla jong kasinong penusla kibadai kinong ujor ngiyeng scam hakonong rim kumbang lai pa da kajing ujor sya usodal jong karat syabang halor kajing persya ya kajing khot dorbar orang basinong uba Mudan Singh Khong Thao nambar kumbang yo jing tip nakawai na kinong song sinong jong kasinong penusla pelun kabla sya ai mukot duma haune orang basinong kalapan daka RTI daka office jong muslim ka hima khairim baune orang basinong jong ka penusla udon ni am ya kasana bat ka juba kablayo na katay ke RTI naka office jong muslim khairim kalapin isya banakaliang jong orang basinong uba Mudan Singh Khong Thao semdon ya kasanat kabalayo na office jong usim khairim bangan pule ya kini ke RTI kumlayo na office jong usim jong kahima khairim baki padba nong song snong jong kasnong penusla pelun kitip ya gajing sisya barok kani ke dai siti kabalayo priang dai kong dari sha soklet resident of Penusla Nenggit Ratchabang Hima Khairim kapang kajingwat jingtip lengba kendon hapo bracket section kabahandiu jongka Right to Information Act Arhajalsan halor kilai teli kijing teli ba flerbo belum jingtip kumbala kadau hakatai kapang ngapentip yapi kumni harum kabeningkong kani ka dorbar usim khairim kampat ju ai jing itho yau Mudan Singh Khong Thao kum urang basinong penusla kabar ompat ju ai sanat yau Mudan kabalai omdan kopi ai namar ompat ju ai sanat ani lai da kahumuhar jong usim dengkat ka rongsil
Hakalai tering Desember 2020. Ni penpau ya kajik sosi kabakrau hadu kata-kata. Namar kumbakalong mentah. Hapos nang penslapulun para kawai. Ngila syakan no bangi day kinang pensange ya kajik samkau hapos nang penusla para kawai. Nrai kumbakalong nakaliang jungi kisamna ngi kersyan. Badai bani obek ya dealer nagamta ban samkau. Susu kuno hikala ban long. Bau breu bomdan ya kanu kajing penkubor. Ula ban kit klik yang ngi kipai nong sung sinong jong kasnong penusla pelun. Laki day hakino kino ikam. Kumta nakaliang jungi kisamla kibadai kinong ujor. Dalai nginom priang ya kino kejingelang ni dorbar. Bayan sekot ni penlong daurang basinong ubah mudan sing kong thang. Namaru day ubah klaim sana. Barhaga kentang ewai. Nakalang jungi ikat kendai ngur. Kinong ujor. Ngipen pau ya kejisongo ya ka SEO civil penusla. Kabala sinkia daladi. Ban kot penlong ya ka dorbar. Ban jiat ya u ka dilar. Kumba kalakular hak majungi. Kebetulan hakatay kasengi kasal kodik menabakat way jong senam arjat apuar. Kipai bahi kibajet eu haus nem arjat katpra kipai bah lejet uni orang basnong ulalong orang basnong madu senam arjasan. Bat ter usulong orang basnong hadu kanika kenti mentah. Nila pelong ulapkat pelong yang terbar madu ajas san hadu pembelong tahu syakot dia kajing pentemai ya ke komiti berkawai. Badai tat hado kajing yang kedua jingya jong kene kuwi giri pentai apa senang akaba ada ka komiti jong senang kila aikis ya kene giri pentai batka kajing gori pentai jongka kala sim ya kala bantuan jengmut segi bor balor lau ni orang basnang udai ubalayo ya ki ikhtiar ulayo ni an ki ikhtiar ni ki bor balor kuma flexo mengada pulih kenika ATI ke belah nilai kala yo priang lembaga jingwat ATI dengkan nak office jong sim. Halau kini kijing sisa ke bawah taksi ni poi maju pi mat bensyai. Aga jisa nak lejungi pajba sistem mengelai jet. Nila jet hukum urang basno mupuda kelade ke kamram jung oke. Bantuan jengmut ban lepan kajing itu nak bor bahalot. Namar kumba kalong na usolda jung keraj sawang ro ngiladep keli. Ban nakale jong pi kilayo jing itu nian yang ni orang basnau sang penslap lun. Dai ka juba ke Melayu na usodar babenta je para sabang ubah bigistan unda ulang banda kalian jeng udo umpat ai kanu kajing itu yang ni orang basnau yang penslap. Pi kane kajing dia kalong sisa kompong ni orang ba. Ni don kajing snow kia ke bakrau baya ke kendrum apa posnong ya banya tan madan. Te kipai ba jong kasnong jong iru. Kan kajing sotop kiba beli kila sium naik batakas tau tadi kajing dia ke bak isir kai baru kalian ni te kena kajing dia balik ke dia mune kombong samla syaruk mangi ki kandayut ni bo baik ke ojor syau soda halor ke bak rang basnong umdan sana kabar urang basnong mulakut katem nadu ar hajar stan pada adu ajar kanwe nang ta pada kadurbar nim jiyo durbar to na kata kadau hang ne kalau bu jinga yang ni ki baik ba khat khandai tarik ulo poto une urang basno ba kadurbar tam na ki mong kha ni ar phuai tarik nang ta pada ar phuai tarik upar tasnong biang dan penting baik ba prokai ba kajing pendam ya kajing persange ya kadorbar sam kerusian dai mangi kat kendai ngut tani kadika ngamtip hakon urkom abetmen kumbong parem mo pensit yu pai ba ya ke bom sisia te ngakawa na kaliang jungi ni sopia ya na kam ni wan sia lembaga kerensan jong ka social media
ban pensyai kamtan ya ki pajba mau kau tu sini ki bagi long kene ki la ya la ki jong ki dukan ki la la ki jong ki yang kesen ki la ki bro khai namar ba une urang ba snong ba mudan khong cha bat ki nong trei ki jong u ula ai ka khobor ka ram dar let kloi civil subdivision lada pi khwa kha lada pi khwa kha song khop hai te ni kuat ba lembaga sosial media ban pensyai ya ki paradok prasna mapo ka sinong penusla ba kum ka ko khobor kam dei ban long bukta kum ong ba syaruk tan ka kes ka jogi ka long bei ban bu ka jugu jor ya umudan dei yo khorosya to ya ka ni benta kenal kan syai kam ta mi ki pai ba no so sinong je sinong penusla ni so khia ya ka ni te habai SDO Madam PL Wajri kumi SDO habai keren long name bagi keren ya kas ya ketek ujor ke juni ni keren siai ba na kalian juni dei ka kam bangin bisa ya kan ya ke je sinong jung pi ka kam ka dei tang ka dei ka kam ba bidi ban keren internal tinggal langsung tu badai setengah kador bar bala kan ban ya keren ya kini ki keto en habai la percaya kumta ni su tu ba lat chu nak bentar jumi banyak challenge sekarang ka ujor ka bagi ni labu ya orang Islam. Te ini pediang honton madam la pim kamdai ka bentar ka dong pike miru nim kwa kan banyak yang banyak ni sebepak ya la pila clarify kumta te ini pediang hon. Te mai ong ka kamram ka jong i kalong dai tang nak bentar kau rusak. Te ini hang ta isu scam ke. Bai SDO ru plementai la sim ke jingkit kle balak no ki kop chiliang ki sam chiliang ki num do yo khorosan haga ni sia khorosan haba kren spam khorosan padu di somar kini oi de haga to ka singi ki bobon ki la sung so bakala balado kha ki hadu bumini ha bo ke jingkli le hato mangi ki nong sing sino hato mangi kum ki nong sing sino khat kan dai ngot ni la mo ban persange kat yau tau khorosan uba ka sorkar India kalamang ya ka bha jong wei bo wei ru no mom kha dei kini bo pli ki samadang kim su thu ya kata wan pan syai une urang ba sinong ba ka hon ke jogo lek loi sia sibio le ki lek kebut layo khao da pim lek la do khao ka ba su si kata ka pan syai nomor ba layu nomor ba iwe ru ko dei ilapon andai lapon tentang so kumban jauh kuman jauh yang babu nomor ba kelai ke skul bersuah pe jauh yang kumta babu pek menang step kiwan kibreu ki ong baik lada kuat kau lek civil subdivision lada kuat kau syong haye ibu peli hab lakon nakti wot marak kita civil subdivision endol ko yata endai long anu ko bobu endang ai pi ala sularai nakada boleh mo tengok balik kiwan chene sia sebelum kam dei ka bentar ka jumpi kan dei ka bentar jungi khat kan dai won bani challenge sia orang ba sinong kat kum ko jor ka bayo bo sia soda per bentar kalau ko ha mech joi SDO ndai SDO ila ong ba ya kan ka kam huli rai sinong im don bentai ndai ka kam ni ka long bek tanam taban penyo yo kha thế ni pilihan endang la pensai kunta yong wasiwe ni le chito klem tep ya ka badan kanda to kita jing dia kidon sibon mo lai na sai komilo no bersenang na ya thak than ya kam sinong jungi kam bha hidu kam ta minta pengawan lemba karen sang jong kami sosial media kumbong samla saruk misu khia ni sokia nomor kan kata ya iwei pa iwei kidong bom kau po siang penusla pulun bat kata lagi di foto di balon clear bah aka art trik baya gadur bar khanglosion la pensange dagi khat khandai gon haga to komet mangai la de marwei haga yong tumen malah su tho bagani kede ke jin foto ban pensit yo pai ba ngam yo che dan shu tam bang asong bai lada GIA
Lada ye ke yang kasam juga ngan lei baik seorang badong nang tangan lei sepot tanan badio dia dah. Sudah ayo boleh. Kasih bahar ke balai mudah dia ke baje. Kan dia kapan pau ba ki breu senang juga apa dus lagi lo ki basoto ye ki. Kan dia ada ki dia ba. Sa yang bakala haune orang senang bangudon. Hapan kena. Kata lu pe ye kena kalau mas social media unum suwe. Kada man clear dia kata kalau baik tang ha ka jin foto senang ha ka khat kan dai kali. Nim don lat. Ulah susah abe. Lada unut bon khon ye ka don ban. Kini ki lum ye. Ki lum ni lum don kamar man sa social media. Lada ni don ye ka don ban. Ya solve ye ka dia problem. Nim je dia dilat. Nim je ye ka ye ki khot ka vigilance committee. Kalau dia untuk kalau dia nilai baik minta. Une orang Basnong umdon sana. Umdon sana. Nantangin perlu ye ka don ban. Hatu don ka bor ki Jerman. Banda certified dia ketukar rai juga berubah. Ulum don bor kau yaki. Nomor boleh don uktian. Kumbala puliu samna saru. Ka RTI ke bandung sim kala kan sai ba ju lecem tanam. Tegam cip uyo sanat ke bandung lu. Ka ba perlu ye hadu kan ni. Dia kata kita ni pun sai. Kan ka kendon ke ain ke ba. Kan sekum se lo tau. To yo ba mudon không tháo cả đôi bờ snow hai cái gì tari upanai ubasipho hai cái khát sa như là giết yêu của một snow như là giết yêu của một snow bạn như là yêu đi là hai cái chỗ bột cái sọc can cái bột đòn an một cái bằng cái này không được ulun orang snow udah bano đi là kan ki dot committee ki dewan long ki no panya ye na kam khawson nanta ha ki sitrit ko mga oyepi ha ki sitrit ni la jeri ko mo wasno bat kami ka an ke kren shai dong ka an bla taw ko distro sil ha ki sitrit arayar khatsa kani ka an kami how arayar khatsan ka kren shai kumde ka section number 1 bat kani ka kendon ke bastan bat ka kendon benrap ka baar ka ong ka keren sai gumde unelected rang basno so darsno headman should obtain sanat before taking charge as a recognized functionary and he hold office as per the terms and condition. Kani kalau keren siai ba uno ya layet khatsa ari khatsa ya layet kumrawasno har hajar khatsan kami ginaga kadai kamram yu boleh cingku sanat ladau sanat ke ba min suaru kadai kamram gujung bani sim ya ka sanat dengan konsil kenang baula on penyahat ya ka sensar kadar pusno dia kata dia kata ni wajib hendai wajib to naya kan ketuk covid kadol ke jaga dah hendai menta hadu menta ngimtip ngim bana ye subi ke san de kan ke durbar ke bathau pun ban ya sai ye ki kaji ma dia pusing bota kalau siap si kalau prasnam jaga sinau puluslah kemau wo kau rosion dari ka hok ke jempi om dan mano rubala ban penduk ya kena ka hok ke jempi baga sorkar kalau mangpa naga benta kawai pakawai kelungi ke wat om yang ni wat kena yang ni bagi dia ikan peruit hendai hatu manga ban mangi hande kum syaruk benar samla dan ke kunit dan menu para moban no kha manga ulah lambak ngamber di kon dikti tiba api do khaurosan manu benai hatu min lomai takilong peruit haba perkhat yang kena kebenta ni snow sisa ni lah snow melong ban api lagi pai ba ban don ke susu dia baki nom ngai ya kena ke pensin jong leu ba mudan bat kiwe kibreu ke gan po no sika phang ban pensya si sui pai ba sal tarik ni long ke nya hadin ba imadam
SDO iklim padiang ya ujor demi ni ang toin na kono ya ka kes kumloban padio ya u dila ni accept 100% sispa nak sispa ni ang bai ba dai ban do eu kha dai ban do eu kha sim ma fik alat kunti SDO ban belum penlong ya ka dorba tangba ada khod ba mudon u ba kham sanat nyenum padiang Beliau kalau kita bertahu dulu lah, berpergian kali kata berubah. Tihan ni, kenyalan kalau mesti aku berkeluar. Tiang lagi keren, lagi aku bukan ini boy sekarang, kaba ISDO, ilapan pau yang kamu nampak simkia yang nak kam, ba udilah, dia banyak baik, nama cari senang peluslah. Tihan ni sohon jerut. Nomor ISDO ialah sim yang kena kam ban penlong yang kedorba. Tinggi kemil ti yang babah. Sebelum penjong yang kena percaya mengenai bagi paradok prasnam. Wat kiri orang ba ti bah ketuk kini dengan keren yakir kim terak keren syuk. Teh kalau ketak sia. Henry hang ni sajisin biang. Komu wena teman kisan hapok karak sebong. Ni apil tak kena surat cepi kinong bom kau berkoi. Bakin nong serap so ya kano kajing pensit kajing taubut jong deu orang pas nong momentau mudan wanum serap mi kita kita lada kuat wan nang la trai ka kam soda kumu soda hakapor bobak mudan hebo orang pas nong nang long soda dia kara sabong tu kapor wan sangi ngin ai kajing sa dan la serap ya kling ka tengah pai kan ni wan that ya kam jong kam sino kom sa kanun sunara hato ke sino pulusla kat ne kan juri hura kade ke babe na postat endo ke jere berkhoi nomor ba une ba mudon namtip dakanu ka sunat upanya ya sino sa ipon pa ko jong sungu ya soda jong ara sabong di ba dikes son lendo ma i matai long soda ibala chasko ya ne ke jujur jong to compare wala ta komtrika makan dia tu SDO dia kata mulai kata minia ikmat tak boleh patut bukti Henry ni penpau nomor baila kloy ban chasko dia ke ujor jongi di kat kendai mot nang ta pada ka ba kam kong sana ka dei ya SDO jong ka civil subdivision baila simti ka na kam ban pendek man yo di la ke na kalian jongi te ngi kerpat kam tam ya ki paradok prasna mapos nong penusla wanum septi ukau pini obek ISDO ila simti bat kani ka kam kani achmat ni kermen ba kasinong ka thau suki kalau aban poi pat chekin